yenua ba Jane enkode enkomo Jane ti na o papa eye posini ena ye transfer no eba kumasi hanom to asoma me ti ma mpacho we na da no omoko 9 duty nti ena fofi anto ata akronfo bonituo e mani free mu nti afi na one me maame wo ye no so no omo a separate kakra ti ye no ye bibia wie ye afi me maame na hwe me afiti na me wo 4 years ebesi sabri ma wie school nyina wie ena nti dano na me call doma me call me so ahonom me auntie ba ko de odi me papa achi wono ye nurse e wo ho ti me call ye na ofre ni nua mo say maba nti me papa kasa ne nya musu me papa si fie wo doma ahonom nti nka omo ma me edan no bi dan no em se omo emu de ama han na bi mu so ti ma busuafo no nti omo yi ba ko ma me na me so me mfa enti ofre ni nua mo na ono omu tu sa agina no manim na omo ka so omo de omo mpene emma me dan no bi na me papa so ye mienu ba ko doma ho no ono so ne mama ye different mother nti ono de omo yi ba ko ama no nti omo ka so omo mame emma me so ani omo ham so omo sister omo mame nti me so e ba sa no wo de efie ne paper ama me se ya na mo ametu bia no meso mentu ti ma me ba ya amasem no. Okay, me da se tu papa na your friend saying pacho the late Collins Ansu Jiabo. Okay, opening Collins and Jiabo. Okay, na year ben no free mo pacho free mo 5th May 1995. I see. No one feel be saying pacho me ana ono o papa pacho na obe 38 years and you know sir so free now one feel saying pacho na me 3 years sir pacho wow tina station ben no pacho na bring the 3 years you be no na e central hanom adum central police station ade wo free no ma me no worry pacho there no ma separate beds ase me call ye no ni nyina aye no mu no after se me nyine ye no na mete okay ni pictures so kura bi wo ye ho bebre o ma me friends eh pacho me ma me dictate ofori nti o papa e free mu no oba ye ne bi me pacho me papa free mu no em say wono wo se wante ne ntembet ase na ono wo boga honum nti a kire na o de me eba honum na che say na abusuafo ennim wo ennim se o papa omo de hye no ene wo maame awo eba ye freni say na abusuafo no ya we ana say o papa free mu wie na maame de obekire pacho na me papa nua panyi bako bema ono na chimienu ne me papa ono de na oba boga ho nti na onim me maame nyina ma me so akura ka kire me se obe ka kire wo mu e wo se me papa ni obi awo and boga e wanna first no wo me pacha ye transfer na aba kumasi okay but oye asantine me pacha na wo maame so me pacha me maame so ye bononi ono ye bono okay nti at the age of 3 years ena o papa free me pacha okay nti no o papa free mo no sa ajapade no oye no wen pacha oye no ni krom doma o free doma him krom I see. No we ansa wo free mu ana no waduru ba wo free mu na busia to aso. Me pacho according to me so ano o say ase na waye woduru ayi say ye boso but na waton waje chance na dada chance na wo de be boso no de wo ho but nwia no na ono na odi animu ma omoto kan ho a wo de boss nti like wontumi amplastani nyina nti wo de bi ma obi a etena mu ana waje sika no na wode ye sa na wono no ka kire nti o papa ene o maame ewo wonko a me pacho okay ena osane obi so wo doma ho oni pakro ne ma no eye peniche wana wo ye peniche wana pacho menua no ono o chen me kakra okay muni ni mo ho me pacho okay nti ebra wo papa free mo no na o ware fofra oba bi ti aware ase a wona ne wo ma me pacho
no ni oba bi so te ho a ma wo mienu de na ono no menim em say sorry meet you kasa ti menim em say ono de oye different ayima omo ajapade ma omo no okay ti emane ka menim nua ya ono no so freedom a ho no nanka we nu na enka yeso e was say fa because according to menua no ne mame ne ko ho na o kan ni nyina kire okay unua ne mame okay o stepmother me pacha okay nti edan no munim ho ba bi afie no me pacha menim ho pa wunya afie sen ansa na hunu say because 3 years the papa with 3 years dey na wo sha titama no o yes Japade nyina we hunu nti unyini drubri sen a nsa wo ko papa abusuafo akoka tro mo say ni say won so pe Japade ni because o papa with 3 years and I just say wunyini ko wani mu ansa na watumi akọ pre Japade me pacho na manyi pa na mawie senior high kra uwie SS me pacho ansa na wo ko ho me pacho nti wo ko ye de na o ma complete me pacho say ni on beju atum because according to na abusuafo no nim say o papa ne wo maame e wo ho wa nya ne ho ade na o mo twempana e na wo free mu e ba ye okay nti o mo ye awe nti no we SHS na e na wo ko ho wo ko na me maame nyina akra na ye ko oh okay wo ko na o ma complete me pacho nti no maame ko mu ko si hwan so ikosi me auntie na me ka so odi me papa chi no ono ye nurse e wo doma what you say me pacho okay ti ono na e ka so o ma che eja wo ana wo de wo ho pacho wanka se o ma che eja me ono na ka se dan no ba ko wo ho da eno de obi anim ba se dan na busuafo na tim o papa enuanom na titim me pacho nti nka o mo mfa eno no mame ba ko na da ho kwa na e mame na o mo se o mo kwa asetena na wo maame wo ena wo se wa no ena busuafo no aka ne bia na se mo ko ho wie mo ko ena wo se wa no ne abusua no aka ne di nkomo na obema wo feedback se o mo so o mo fe ma pacho me ne me maame ko ho no ye sign ba ye call back to Kentampo ti achie na me nko a me sign call ye ti me call ye na me so ha e ka se dan no ebi da ho enti omo mfa eno no mame na me so me mfa because me so me kan hu bi e mani bi ti ho apart from o papa nuanom na o mo tete dan ni mu no wo nuanom bi o manya bi me ba cho me nua na o doma no ono o mama na ba ko be ti o de ama han won ti wo bi ono ye pe ba foforo mpacho on de o de ne di ama I see na ebia abusua ne kasa iya ma o no ebia na omo wo nyina so bi ebia na o papa e free mo no aye na will eda ho a wa che Japade no e de ama enipa binom a osusu se esefata se wo ma wonum bi nti no se wo ma cha o mu ntumi nya bi enfama will be da ho a o mo hwe so me pacho me so anka bibi sanje o de paper na ne maame me hwe paper e wo ha se ye efie no papers na why na di wo papa de because me say you di ade no na papers ni na be ko ne ho nti why na di ade yeah wo se we timi afa efie papers etumi e de ama o prekopasa why na di ade o papa free mo no e pacho em say nipa no no so akaba bi no wakaba bi od na chije obi ma pacho na ai no so omo ha anti ye ko ya ye di kan meso ane omo ni nua mo kasa ya omo say omo de omo mame nti e ma meso akasa ye de me fa nkoto abusua panyanim se na be ya e ko ba bi a omo be bisa say e bi asem no ba ye no metu ho ana mo sen ti me de koto omo abusua panyanim up to date ono so wa mama emu aye papa bia because say mema o ha oba hwechire mema o ha might me hwechire because papers ni nyina wo se wa ne ho a meaning say ono na na hwechire me ba cho ono na na me say edan ni bi o ho aso no na hwechire na dan ni bi da ho kwa obi anema ka o wotumi say bi anka wode ma ana ma mpacho me so no omo ka chire e na o ka se sa dan no ono ne bati bi mu na
saa dan na da wono so no ne nana ne ba na oti no emma omo ye 3 nananom fo nyina benya fie ni bi no oba ya bi enti omo no so nya ba bi nda enti omo no da ho pepa cho mi o mama mre nananom nya fie enya dan dem but oba enya bi bia na o mama mre no because we dey na omo ya we on say ebetumi abase o maame ene o papa ewo ye no na papa na mfa wo ama mechia na wo maame a mechire wo mo say bia wone na wo ho wone na wo baako abusua no obi anim wo maame ene bia o papa ewuo ene wo ba bia yi ne ti na no kura no se wo pese wo hu no say akura no eye ne dia mra kwan mu no mutumi eje sample ye de na ni ate ehu no say ampa eye ne ba anaso oba na hyeda na ode ne ba sort yase enso we no abusua nim o papa tama won fremu na wusa 3 years de say no ne o maame communicate na say de nam so ma wo bibia ma ji say bia o maame ene betumi aka saa we nyina sort yase enti efri da okọ ho no unsa ono maame monsa nko ho biem me pacho da bi me na masan ko ho a oka like omoka se won fa dan no mame a o se ne nana am so ebe abetena no nana no ba be why na ka asem no me so omoka chire no last born your friends eh or the Dora ne nana no mo betena fie ho sa dan so ne nana no mo no ene bo a o papa nyame fa ne krensie ye ebo a wo papa ma ne si fie no ana ma mpacho ende me to me wo mo hwe anwea wo mo konsu pa ebia na ne nanam no mu ye bi na omo ayi wo mo wofa edi we ni ja wo mo because nti e ba pe dan wo se me nana wa bra wanya bitimu eni etu ne fa wo de ne ma nana no mo Akoma FM 87.9 kumasi dan Akoma how many bedroom pacho me say 7 or 8 na say self-contained like oko peacekeeping o Cambodia nti oba ye no obe oko police no kura ya me hwa anche bia oko peacekeeping pacho nti oba ya ska wonya ye na odi be yes nti central na no wo na mensu aya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsem dwumadi no eno a na wo hwe na wo suo no Akoma FM 87.9 kumasi na ti say shuma papa kra o free mu be how many years actually was 5 May 1995 at the age of 30 almost 31 or 32 nti ya sign me mama ana ahwe me saa mesin ma ni me papa o papa se tama o mama se tama na o papa ti ase ne de na o se o call peacekeeping no kura nyina na o mane no pa nti o hwa oba ye no na o mu separate ya me ende me ntu o na se o call peacekeeping na no mama na wo ho me pa try oh I see ya ne ya wo na se okoba ye no ansa na o mama be nyinsen wa wo me pa try o se o kona onyem me be 7 months nti oba ye na wa wo me still okọ ye nyina na o mane sa na oba ye a ye wo me a o tu me din ansa na wo free burger no nti em se okọ transfer no mu no na sa separation no ba ye na ndem me to me chere nti ye tu din na busuafo no mama bi ye o mama tu din no o papa wa mfre busuani bi a na metena se bi oh etu bi a 87.9 say 80 die ba ayi oba one ne maame giaye no okoko fa no on de waye bi e de ama no enti sa 8 or 7 or 8 bedrooms ne de sa oba ne ma omo ma ho enti nkade akai eye wo e na wo nua ba ko no mienu pe mienu 2 ani bra mombo ni briade wo eye asa be kredi mudidi amumu obi ni bi mudidi amumu obi ni bi wo bia wo ko peacekeeping nyina wo no mama wanyem 7.9 kumasi wo papa ko ye nyina wanyi nani wa mane maami ya akopim se wo firi ho ba ye
Emo masenya ba betna hwe ne ba me nya 3 years eno posi ni am Roberts boni tuo na 8 bedrooms oh there be mama yesa abusuafo mama yesa mu amaka no mama yesa so okasa wonana ba betre ba nya bia wo so wonana wodi a wuti fama no fama na ntremu so nana no hu ya ho sa dia fama ya Akoma 87.9 FM na fe onia TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na fe wutie no ye ne ye nua ba Jennifer ansu Agyapong na edi enkomo na Jennifer echiremu a opapa eye posini na okohia na nkwanhia wuo na opapa efimu no osifie enso sesei papa busuafo no wonum ache efie no best 7 bedrooms ba ko aka mia nese wa ba ko se enfama no a opapa ka chire se ode mane nana ababedem eno eye de ye yate anyway studio ha yenim de omo so ebeka de achire ye ewo mo se na usade but o papa na was in the last station kumasi ehifa central police station edu ewo ene the last station I know wa ansa ofri mu okay na moti barracks na me bacho nse na me dem Auntie ono ma me ani nkomo ama no chiro se bia na moti barracks na barracks me no na like ofri burger na dia na me mama wo burger nti wono no ba kumase ha na me mama nka ho okay wo ba na mama nka ho nti dem le onye barracks girl because mama met na man rank no 87.9 and also be kind of ye constable inspector sergeant lance corporal no ye modern matresi akọ headquarters accra nti me ko ye na ye ai sergeant or a sergeant me pacho ebra ye transfer ne ba central no me pacho na or a sergeant me pacho oh I see enti ye transfer ne ba ye no na or a sergeant na usha enti no ne na fofo ni we mo de me pacho na danfo bi kra ko retirement or ai techimai nti ono kra ye senka me ba ha se ya me mo na mani e bi obeba beja me kra oh na danfo no ko retirement obeko because ono no na ni fie no eye 31 and sa wo fi ma 1995 to 2026 na chese no so 31 years se ka ye 30 crank 60 years nti no enkoko pension nti se na danfo no e wo pension ya o se ono ye friend say na danfo na the wo pension se se na o se nka wo ba obeba beja wo no me pacho de Samuel oye aigbeni nti eno de soso no de mean to me okay but all free mo no na the rank no e sergeant okay nti no 87.9 enkrata no ya okọ ye no se we na kukuru ni enti se de ma ana akọwia mpacho da bi bi aja pacho ne number no me dia ma producer nti o say ubetima friend ye be friend I see nti enkrata no enyina ni original nkasa krata ni nyina eyo original baby a asase no baby a eda your toy transfer of building plot number 22 sector 2 block B Doma Ayikro 87.9 krata ni nyina na ewo manimu na ni nyina so eye ne papa no edin na woso na ewoso opani okay ni nyina opapa din na ewoso nti minimu die nti a opapa on the catch ne din the same pacho no di Dora minimu die nti a ma me Dora Mr Collins ansuji abo nyina ewo ho ma me na dan susu ampa say omeyi a omawo ama wanya nananum ya odo omo betra sa single room ya aka kede ma no sa wo mei ana wankasa ukunu ena esi efie ena wafri mu ena ukunu abusuafo wo mei wo mo age fie ni nyina tremu aka baako
yen fa ma okra na wo ba bi ntrem wo se da bia ma me nka be ye wo de siso ampa so obi na didi wa se de gini kenye no kora nka be ye wo da na eba ye ba ma me de ayin na wada ma osu kunu esidi ama wo na wo meya tachi mo so mo de be kasa ono de ne papo enesi ewom se wanyo ma me ho ade anya no ho ade de so ne na wo ya munyina munni nti no momomode ya say ye be frɛ ne se wa no ana ye nya ne se wa no ho ye bomode ya senka ye be frɛ ye benya ne se wa no na ye ne di nkomo wonne saa wo se wa keto yi wonne ne nya sempan na wonne o maame nso tam e bia na o papa ti ase no e bia na wonne o maame enka sesi a o papa we de na chese yi Agyapong so ko ba ese ne dia wache ma bacha me nya show adena mo Kofi mo koto no ankasa me bacha wono ma me ko mo koto ketri ai ote na ni ma mo ma konya ma munshio ma ko aba if me papa panyi kura wuma ye ko doma ko ya yi kura wono be frɛ me ma me se na me nana me papa ma me e wo ti wo frɛ ne se wo mechia me nana na e ma me ko chia na bushia no me papa mo no mo ye me ma miensa mo nyina afri mu ti aka ma na me se 7 o se omo na aka ma me no 11 ti aka ma nko kafra na wo papa picture ho bi e famba wontumi afamba nti police fo a mo wo central minim sesa de tie bia no mo ana mo ne o papa e wo ho Ansu GhPage Collins Ansu GhPage Sergeant Collins Ansu GhPage na wo duty e wo road ana ma me say ye den na me pacha we are a road no mo duty na am Roberts bonnet me pacha okay anu nti yesrem Central Police Station say Ashanti Central Regional Police Headquarters Ashanti Central Regional Police Headquarters nti madama mo ana mo wo sabre mo ne Collins Ansu GhPage e wo ho sabre no I think say munimo no ye sergeant munimo no akrofo ena eboni na 87 say ya sana na hwa say bia wo bi wo duty sa no na am Roberts eboni tua ya wo munya ska bia nana etiemi ana he died on duty I wo duty wo service wo eko ano ebra na wo adwumem oye adwuma oye adwuma she police atade ye adwuma enti se nana ehwem ya eba ne sa ya na omuni sika bia omo edema senate wadama Dabi omunja ombe wo sika omudema 87.9 even the social security kurara police for Nkaka so no say omo yeah omunja ni sa but no I think say no so nti ne ma bi o hwa yeah so ho o sabre no be ten years o se 3 Dabi papa na eko peacekeeping no na o ma menyem no nti onya 3 years no papa free nti she doesn't know more about papa no neso wana kra wo ye neso wana ye se o de papers na ma no afa papers no original neso wana ye pa se what to me ama na nya papers no and ninyina papers no contain everything asase no bra o akwa asase ye bibia ninyina ewom ninyina wom na we no abusua no se ma ahwe yi a na say ya the man lawyer obetumi ache obetumi no ama na we lose bibia aka one room former name was the mama nana
ah what in the say and we be ya na say Uko kasi see ya omeka say e na omote na omokeka uko kasi see what's it back what dia or say 8 to 7 to 8 into we dey fan say 7 bedrooms or say there no or ni o ma meja over transfer no and then me say omo oni o ma meja okay ti your far no na there and you only know wo ye no oye embi ma no afa no omo ma 7 bedrooms ni nyina emai muna muti muna mo mama na ni nua ba ko de onne oba ba ko chain we okay mama no one room and away na and odi ama han ti aka one room eda ho and as we penny ya wadi we no e ma no ne se ye fama no kuma yesi da be me na na betrem na ono no ne nana no ono no papa we na make ne nana ne papa ne ba no a owo ne ba no kunu we wono se wa ne ba no obewo ne nana ya o pressure pade amani wono su kuna si bi anka ne nana e ma fi onko no su kotena ko ne papa fi ede be na se mo ya de mo pe adwada no passe mo be ha ni pa na ko adwada wi se ma ya ntimi na yi sa na ba adwuma na mo be jije sa ajije fo se Ghana ajije fo do so Ghana hapa open say ya tadi say Dabi ohwe we mu say no mo so na wo mu ya de ba lawyer ye betu o mu nyina fi un say we mu say no obie ni ho a anka ode ne sewa no ko ode sa paper we be ma ne ba na say on famra sewa no ko nye sa da se wo kan ye e na o mo ti ase say one room we ye fam na we apply we one room man but ode na wo be ye den efie 7 e dan Maa Akos 7 o free peacekeeping by scan we nyan and dan Maa Akos 7 e wiase na kodru ba bia ne dia asem ba kure ni on say bia wo de papa di mu on say what se bibia we ni bro ma we nyese bia wo mu nim say nyese bia wo mu nim say papa na di mu omo ya hwe o but ni bre na obekum no na akola we ne bia won hyeda mpena sem obekum na sanete na bia omo mako omo occupy dan omo mpa akola we yes eti eba sa dia definitely no mpena sem ma no asem fine so whichever way bia no say on za ade ma ade ya wo de na on pe bia so otimi to make us ma we na de anya wo de ade se ope na asem se ope na asem ne papa dia ni control sa ne papa dia enya wo papa dia ena enya wo busua pa dia no de ama ena enya busua sase ne papa wa wo na sase ono ata na sase ono asini fie odini dina a register na nkata ayebibia eti muni abada ye kura na nsa mo enema ne bi ona mo ya na ne sa obitin China so otesa anse obeka se na dwo omo abaifo ana okote se obeka se oma bo be ba en ye bi wo ma ye ka so bi e be nya omo ase be tu na dwokọ we na me a en ye bi wo a sa ne ye no kire se because bonsam ne baifo gofo we mu pe en omo ade bi papa ba obi abrebo ma wo mu mpe it is also akole nkonko da bontina so obeda dem how de ya o ne baifo difference o me de a sa akora be da dem anya asomdwe na wo se onko da bontina na enhawo se na wona na asabi onim papa no onu mum emra metene mu a me da dem na sebi mpedwa na wo no woni be because abefo no bitu ka se me manye ya ma manye ye me na no munye ya me ma wo de nye eti se wo person just because obi na enye se da no fa mo bi obi de wo ye will and so de be ma no ba obi de onko da bontene na se ni pa no onko da bontene ye di how on be them say eti ni yebi wa wo ya na ene obi janche obi tim kwa de beibo abo ebi kwa sabi woni mo he eti adibu wa ensesa yeye so that asumdwe beba fie
okay fanase se sia ona ahana ya na sa me chopa se be man have no se lawyer abam se na lawyer say okay anu kwani na ya ne papa de dia je ya oh no na fe obi baba be jina watu ntoma wo de nya hwe na akwa de o fa edam ponso a de na ade ye akrakata to say wo ene we de pa chaw no unum chaw pa na wo pa bi na ma do anfa ma no akwai pa chaw ni bi apa ba bi ada na unum sa chaw pa wo ya wo be pa ya na do anfa ma no how ya make no ba ko pe o de o pese obi nyam fa ma no de o pese obi nyam ma no se wo pese o pa chaw ni nyam fa ma no dia na akwa do no pa chaw pese o de be ma no ma me question ni Ghana fo ina nya no ma ekra ma yenwie na chese because Agyapong sem say ya do so do ya do so any brana do so do two omunkamu ono de mama na ba ko na mama me oh there be still omunkamu mama you know you can say service police service no obi ko ewu service mo I think they have some reward bill we na check set why jejeni amana Tebia wontumi face omo jejeni amana ebia na omo ya ama no but because police service in house but apart from police service because other institutions no so who in line of duty they have a lot of compensations so how much more civilian a police a soldier and other ones no so they have but ebia at say can long time with ebia no mo dey amom I use oba foforo na net nti sa oba no de no ne worry nti ono na sa ne omo na oba baby abekwa kudi no sa kwa na nti na ina nkenya sa dia say police ni dia nyese otifie na bibia si o duty a wo ya adwuma bia wo duty na asam to wa sa say adwuma no adwuma responsibility say say binya adwuma na oba ya enka o mbia say nkwanhia no baby dia enye hyehyeye no what I say adwuma ni mu na wukonya asa ha wo asem nti say o mo take charge na anka won fa ba bia sese wo ye de wo fa no nti adwuma ne na wonya ha wo mu anka ne papa mu dia adwuma ne sese ehwe bibia na ototo bibia kama ma na asuje ye de ye ba maako ema no ne omunua be ma no ena ye nua be ma wa de ye dia ye nua be ma fi kobo obra eni ye nua be ma ka eni ye nua be ma store enti emema die ye mafie wo sa kasa na ewo mo so no enioma wo mo ye no ebema ba die eni ebema ba die ne ye hia ne fie ha obeje die wa ha enti bema esifie na nyame amoa no na otose to na ni nua ma mu chenchire yi wanya wo bi anto ho na wo firi mu a ni nua ma mu chenchire yi ene ye bra ya sori agina ene ye bra ni ya sori ebi kra ho ne bra no ka o ti asekra no mfa ne nya hwe all of a sudden wo ye na afel ne bra dofo wo mfa ne bra ne nya hwe ne bra wu ya ene ye bra wo bra nka wo do wo bra nka ne badie se wo do wo bra ne badie wo ye dey to ne batotwene se papa mu na one wo bra ne tia Agyapade bia wa ye bia anka ne bakura animu a aka se wo so ne nsa afia akua wei na ye wo papa die o eti mu ani nko ho wei na ye wo papa die o wo kire me kire no niema ni nyina na so nyi ye krom ha enye ye krom a yempa bra bia bo na ya peye de wa asase wei so no da bia ye twa wo bi de ye usi fia ne ye bo mpa ye da be na abewo sister da be na abewo bra da be na wo bewo se be ya ye benya ne ye de ache ama ye de ne ye sister de na bra de wonwuo ne ye de ye mefa ne ye nche nti wonam wo nyina wageji sister ka we di yi da be na wo bewo owu ya we de owu ya media sister mpaboa we ne weeks we de owu ya media wa to ne bo asia check ho ni nyina wonye na adwen so obebo bra na nka enya asem na yenka wo bra ba se wo baabi kra na yenhu no wentumi ankohwehwe no wo bra afrim owo ba yetu ni din
abusua kɔ hɔ kɔto ne din enti anya bia ba ko nim sɛ ye bra ba bi sha ha enti bu kɔto ne din no e ma ne mafie on na nka momfa na montena so enti nka nyame anim ne nka ba ko ne yima no dan pon nso sɛ mo cha ma nkola na ba ko ne yima nkola no nkola mienu o mama ba ko enti ono so ye ya na mo a okopɛ ne ba bi tira waje ba ko ɛna ɔsɛ menkɔpɛ mba bi ntina ɛna mɛma man deɛ ɔmo mafie enti ya ma ba ko afa ne saa na wesusu ba na nka ɔno so pɛ ba ko ɔno so pɛ ba ko a mo kyɛ wacha ma wo nananom ebenya ba bia ɛde yeti ato na de wono no ne papa breye ne papa moja ne papa ɔkɔ duty akɔwu ya watumi afa dan ni nyina sɛ wo de wonka ho ne sister no nim wanya saa de na de beba ne so ɛso no me na beba ne so ɛso nti ɔno waka wabrɛ nti de bɛya ne sɛ ne papers ni nyina age wo papa ne di ne wo so no ne yɛbɛboa bibia ne ho bɛya baba wa we bibia ne ho bɛya no munyai saa de no bibia na akɔ ho a ɛne yɛbɛku ɛna akɔ ho a ɛne ne ɛsɛnkwa na wo pɛ wabra bo bibɔ abra ababa awa ɛne omuso mpo mo abra bo moe enti maami a wo de wanya wo bra ma na sifie no ma wo ba bia da na ne be pɛ ba bia da na wo de ebi ni ho wo na munya ba bi na wo so yeba ne se jata no jata buruwa yeba pa wo ye dai edan no obenya bi se wo ye dai a edan no munya ready enye ba akokra ne yeba gi ama no enye ba akko ne yeba ba gi ama no efi se dan no enye mo dia mo pɛ ba bia da wo hu ne se ne se wa ne mo enti wono so efra busua nim tinka de papa mu dia anka wo ba fie na mo kra nka efe mo bra ba wo oja no ho na wo swa enti se watemi ahunu aba mo nkyɛn a aka we ye gya no kwan sɛ wonko kɛse sɛ mo gye ne ka fie ye bra bi kra wo ye bra sɛ de osi wu ya ye wanya ne baba aku aba ye nkyɛn sɛ yi a de mo de ma ne won tifie ho sanko ya na mo simika wo simba na de mo de ma no won tifie ho eti wodi ama han eti we de wa ba fie eti wa ba fie no kra kyerɛ sɛ eniema anya dai enko yie sɛ eniema ko yie anka won sa ama na chi nya dai emma fie enti wa ba fie de nkɛse sɛ mo gina wa atu na mo de simu bra nam efiri sɛ mo hu na no maka ye bra da roma na mo didi kra ama ye dai mama ne biadi firi sɛ mo bra na da roma wasi damponso ɛna de esi hɔ ama mo sɛ wo kɔ han dan ye sɛ da fam wo ko han dan ya se wo han dan ya ka be han dan mienu e de wo na nanu makogum wo ti wa wo nsem sika aka be han dan mienu aka no na namu nyina mo beda dan ba akum oba se oba na de ne bra wo se oba ba na de bra wo se oba be ma ne ba ka dan ba akum ka mo nyina mo bedem enso wo nse wo nya ne free nti wo de ono de ne de ande wo pa mo no afrim maame wonua ne hu nse de wo ye ne nsemfo na wo die no e na ode pepes na ma ne ba no ohwe musu ni nyina papa nim nyansa wo hu nse da bre e kire die be si nye papa enti wo se pepes na wo ye no bibia ne dim e na nyame so afra mu nyina mu ani wentumi ansesa bibi kobokura mfrim bibia da ne kwan so ne sesa e di ho enye easy nipa bwanefo 31 years nyame na akata wo mu ani we fra wo mu ani ka 31 years nkasi ka wo mu jeje nyina nka wo mu akosesa no nanso nyame afra wo mu ani wo mu adwene nko ho se be ya ne ba benya ba bia atena ma ko nyame ya adom a ne maame no yenya no nyame ya adom ochina yenya no ono susu o mechirem ne ehuna na mo tu a watu afa ho a o mu nya de entie ye ne yehu de ye be ya aye de afa ho mako we no na na kwa aka no ade ye se de dan wan fan to ho a efrito me won said this time abusuan ne anuanom ne saneoma as ye ni ya akon Agyapade ho too much na ni nyina ne se wewu a na Agyapade ho ya fum ho abekon ntokwa wewu na Agyapade ya fum ho abekon ntokwa ene ade a ma mesre ma me no akola no wanya ba enuoma mienu it is either say obetiase
na wama no baako na watenem asomdwe aba ana se ye be ma mraba mu na ya gye dan nyina afiri omo nsam ne de ama kwala no tiawa okay nti Dr. Ria na fa evangelist de ne de ato aso